Good morning, everyone. This is Urhobo Bible reading platform. Today I'm reading Matthew chapter 8, verse 18 to 20 in Urhobo language. Obi Rimantu Uyobi Royi Erere Awo Royi Ikwe Berere Rite Uje. Verse 18. Oke Riju Subomre Ikwo Bwebuna Odatake Idibo Royi Ne Ebikpo Eberi River. Verse 19. Osiobe Ovo Debrore Oda Takene Oyono Megwonore Minene Uwekpo Ansan Kansa Re Wora Ejobi. Verse 20. Yesu Dakpahin Kene Irirako Wo Inu Ebra Wo Eho Ekevovo Omore Okwo Wo Ansa Robe Uyobi Wa. Thank you.